se ovde večeras da se pokonstatujemo i da popričamo o svemu ove što smo do sada uradili i kako stojimo u vezi ovog postupka za dobijanje tih naših ratnih dnevnica. Večeras su naši gosti ovde na ovoj našoj tribini, naš gospodin Aleksić, advokat koji nas zastupa u ovom postupku, predsjednik izvršnog odbora Srpskih ratnih veterana za celu Srbiju, gospodin Mile Milošević, Dragan Živanov, zamenik predsjednika Srpskih ratnih veterana Srbije. U dosadašnjem toku ovog postupka, sve što se dešavalo, bili ste malo obmanuti u javnosti, razne su priče kolale i nije išlo sve kako treba. Konačno, šta se dešava u vezi dnevnice i sve što je bitno, to će vam najbolje objasniti večeras naš advokat Srđan Aleksić koji nas zastupa pred međunarodnim sudovima i domaćim sudovima za ljudska prava. Molim vas da pozdravimo našeg advokata koji nas zastupa. Pozdravimo našeg predsjednika Miloševića Mileta koji je veliki borac za odbijanje zakona. Jedino smo ozbiljno udruženje koje se bori da dobijemo konačan zakon i da budemo priznati kao učesnici ratova na ovim prostorima. Do sada država nije imala za nas razumevanja i mi se borimo i nećemo odustati dok ne dobijemo jedan dobar zakon, da budemo konačno priznati i kao i svi veterani u udruženju. Do svemu tome, kasnije će dobiti red gospodin Dragan Živanov, pošto je on najupoznatiji u vezi tog zakona. I kad svi budemo ispričali šta imamo, onda ćete vi moći da pitate sve što vas bude interesovalo, sve naše prisutne goste. Znači, prvo ćemo pozdraviti Dragana Živanova, Živanovića, koji će, Dragane, dajem ti reč da opišeš malo o zakonu i o svemu što se dešava. Dobro večer svima. Veliki pozdrav domaćinu Željku i njegovom kolegi za očiglednu organizaciju izuzetno uspešne tribine i hvala svima vama koji ste odvojili ovo vreme da dođete i da saslušamo iz prve ruke ono što je veoma aktualno u pitanju dnevnica, modela isplate i u širem kontekstu zakona o veteranima i sl. Imajući u vidu da je večeras vrlo bitan istorijski teniski meč, mi ćemo zaista gledati da budemo vrlo ekspeditivni, ali hvala vam na ovom vremenu da ste ovde i verujem da će biti korisno. Kao što je Željko već najavio, ja sam Dragan Živanović, od strane izvršnog odbora najvećeg udruženja ratnih veterana u Srbiji od preko 60.000 članova i predsjednika Mileta Miloševića sam zadužen za pitanja u vezi sa zakonom o pravima boraca, porodicama palih boraca i ratnim vojnim invalidima. U nekoliko minuta samo da ukažem na nešto što svi mi dobro znamo, ali sa ciljem da vidimo što nam je najbolje dalje činiti. Sve ovo vreme, već par decenija, činjenice da su veterani društveni sloj koji je omalovažen i koji nema svoja prava i postoji činjenice zato što ne postoji zakon koji reguliše tu tematiku. Sramotno je i za naše društvo i za našu državu da smo jedina zemlja u okruženju koja nema to pitanje pravno regulisano jer ne postoji zakon o veteranima. To je kritika ne samo postojeće društveno-političke strukture, jer se zakoni donose u Skupštini, potvrđuje i sprovodi vlada i izvršni organi, već je kritika svih onih koji su se pozivali na raznorazne ideologije od socijalnih, odnosno socijalističkih ideja o ravnopravnosti svih naših građana što većom mogućom, ali očigledno nisu našli svrsishodno da to urade po pitanju veteranske populacije. Takođe i za demokrate raznoraznih vrsta, za one koji se zalažu za neke radikalne ideje i evo zadnjih godina za sve one koji su za neku naprednu Srbiju koja trči u Evropsku uniju. Nemamo mi ništa protiv svega toga, mi nismo politička organizacija, ali imamo jasan stav. Dakle, podržavamo one koji podržavaju nas. Podržavamo one koji budu podržali zakon o veteranima, koji budu podržali borce i njihovo pravo da budu ispoštovani u ovom društvu i da imaju svoje dostojanstveno mesto. U toj dobroj nameri smo i zadnjih godina činili mnogo toga da zakon o veteranima dođe na svetlo dana. Imali smo veliku veru i nadanje od sada već skoro bivšeg, ali još uvek aktualnog predsjednika Srbije i u tom periodu novog ministarstva koje je tretirao borička pitanja, dakle ministarstvo koje predvodi gospodin Vulin
državni sekretar Popović i ostala ekipa, i učinili smo sve što je u našoj moći da budemo konstruktivan partner i saradnici u procesu usvajanja predloga nacrta zakona za koje smo dobijali garancije i za koje je bilo dobre namere i izgledne situacije da uđe u skupštinsku proceduru pre 2 godine. Održane su 4 javne rasprave, uzeli smo učešće, dali smo značajan broj amandmana sa ciljem da ne tako dobar, ali ipak solidan predlog nacrta zakona se još više poboljša i da veterani zaista dobiju nešto što prilično njima. Rezultat toga je poražavajući. Prevareni smo, nisu ispoštovali ništa od onoga što je obećavano da će biti, a nacrt zakona koji su želeli da puste u skupštinsku proceduru je katastrofalan. Njega možete vidjeti na našem sajtu veterani.rs. On inače nije dostupan tako lako široj javnosti, ali smo uspeli preko određenih kanala da ga dobijemo u toj formi i imate ga u elektronskoj formi na našem sajtu. Suština tog zakona je da 90 i više posto veteranske populacije nema nikakva prava, jer neka prava bi po tom zakonu mogli da dobiju samo borci prve kategorije, a to su oni sa preko 300 dana učešća u ratu i 78 dana učešća u ratu 99. godine. Svi ostali su više manje samo na papiru borci druge, treće kategorije i tako dalje. Neću previše dužiti, jer kažem, tematika ove večernjeg dana je pitanje dnevnica, modeli isplate i ono što je aktualno u vezi s tim. Ali da ukažem da je naš princip za koji ćemo se zalagati za eventualno dalje pregovore u vezi sa nekim budućim predlogom zakona biti baziran na jednostavnoj činjenici. A to je ako se tvrdi da država nema novca, što je prilično tačno, ako pogledate kakve su apanaže po EPS-u i ostalim firmama i tako dalje, koliko se plaćaju savjetnici ove i ove vrste, vidjet ćete da je novca ima, ali ajde da pretpostavimo da ga nema dovoljno. Princip koji ćemo mi potencirati u daljim pregovorima, a doći će do njih, siguran sam, jeste da ako država ne može previše da da veteranima u novčanom i nekom drugom smislu, ne mora previše da im uzme. Konkretno, dakle, mnoge obaveze koje mi plaćamo u vidu poreza, u vidu obaveznih naknadi, registracija vozila, poreza na oružje i sve te stvari, mogu da se značajno umanje ili da se potpuno ukinu. Mislim da je sramotno da veterani plaćaju porez na oružje. Zaista nema nikakvog smisla, ali je takva praksa. Da ne govorimo o tome da je na lokalnim samoupravama, znači ovde i u vašem Zrenjaninu, postoji mogućnost lokalnih organa vlasti da učine nešto za vas. Znate da je u Beogradu napravljen projekat sniženja infostana od 50%, koji je bio aktualan solidan niz godina. Nova vlast je to smanjila na 30% sa tendencijom daljeg smanjivanja. Uspeli smo to da sprečimo i zalagat ćemo se za povratak na 50% i šire. To možete i vi ovde da inicirate i dobro je da svaki kanal i svaku vezu i svako prijateljstvo i poznanstvo sa bilo kim ko hoće da nam pomogne, koristite tu svrhu, zato što veteranima treba omogućiti i jeftiniji život, kvalitetni život. Potrebno je da se olakša ljudima koji su se odazvali na poziv da brane otadžbinu, da imaju mogućnosti da uštede novac za ono što ne moraju da plaćaju. Dakle, vaša brojnost, naša brojnost, a na nivou Srbije, to se meri od par stotina hiljada, jeste i naša moć. Naši glasovi su naša moć. Nažalost, nije dovoljno iskorišćeno, sistem je uspostavljen vrlo jasan po dobrom starom rimskom običaju, zavadi pa vladaj, tako da trenutno u Srbiji imate preko 900 registrovanih udruženja boraca i normalno to su većina od njih fiktivna, ali mi nismo tu da se svađamo sa njima, niti upiramo nekom prstom u oči. Samo kažemo budite obazrivi. Budite obazrivi sa kim se dogovarate, budete obazrivi sa kim pregovarate, budete obazrivi kojim advokatima eventualno dajete vaše punomoće, budite obazrivi da ne budete prevareni, a mi kao najveće udruženje, na čelu sa predsednikom Miloševićem, stojimo iza advokatskog tima gospodina Aleksića, smatrajući ga ne samo vrsnim pravnikom i nekom koji se već decenijama bavi problematikom veterana i bori za njihova prava, već ga zaista smatramo kao jednim časnim, porodičnim, iskusnim čovekom i iskrenim prijateljem veteranske populacije. Pratite tokove novca, ko vam šta traži. Ako vam traže neke stvari koje nisu neophodne, često su tu i neke namere koje nisu baš najčasnije.